Kini kedai ke AKASHANI SHILLONG ke khubor ban pulih dailu setas kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Menteri rang badu Narendra Modi ulaban bahag kejok kejing ale bajing yakan at kejing don kam ban pensyong dori kinong rem kesensyar pat ba kalong ke bakongsan na kebenta ukun benriu. Lathum yau Justice Indra Prasanna Mukherjee kum Chief Justice bathamai ke Meghalaya High Court. Bat penlong ke yang dobar thawan jong ke India yako Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference Bashipo ha New Delhi. Menteri rang badu Narendra Modi ulaban bahag kejok jong kijing ale bajing kan at kejing don kam ban pensyong dori kinong rim kesensyar pat ba haka kuat kalong ke bakongsan na kebenta ukun benriu kamtam hakipor badon kijing kan at hakaleng ke perthai. Modi ulapan scam baka kuat kanyalong ke paralok bane ke bakloi banya trelang bat kiri ke Indo-Pacific na kebenta ban penklanya kijing sutu jingbut bat jing yaine. Yakani layatu do Foreign Secretary Vikram Misri hakinong tho kubor hinin kasngi habayakran halor kijingkran Menteri rang badu Narendra Modi hakajingle jungo balaisngi yaka United States. Kal sorkar pedeng kalapan bena yaka jingtung yaki kat prangut ki Chief Justice haki High Court baper kentup ha Meghalaya. Kini kejingtung yak Chief Justice kalami haden baka collegium kalapan kalai ki kapto kani kejing ajing mut bala menjur haka katway tarik unaitung. Kinong bishar bala syatung kum ki Chief Justice jong ki High Court ki jala kilong Justice Indra Prasanna Mukherjee jong ka Calcutta High Court uban shinti kum Chief Justice ka Meghalaya Justice Manmohan kum Chief Justice ka Delhi High Court Justice Rajiv Shakdar kum Chief Justice ka Himachal Pradesh bat kiway de. Ha kajing raki yak World Rhino Day kabalalong ha Kaziranga ha Orang bat Manas National Park ha Assam Menteri rang badu Narendra Modi lengba ukurwo ha ke social media ulaban yak jingkut jingmut jong ke India banyada yak ikendat. Ha kajing tho balabu ha ke social media Modi ulayaro ikinong tray kibala tray ha kabayada bat penne ikikendat ha kibun snem balalay. Ulaong bakalong ke basungsarong baki India kadai ke ying jong ki kendat badon tang kawe kareng. Ulapen kan mau ya ke jinglet jungo jungu ya ke Kaziranga ha Assam bat kentu ya baro bakin let jungo ya ka. Namar ke jing pinmi ya ke jing berngem dak All Assam United Motor Transport Association bansange penpoi ya baro kimar kentup ya kimar bam bakongsan Meghalaya. Unang yalam barang ba jong ke BJP uba san bor shulai hakasngesat jan baladem ula kentu ya Menteri rang ba ke Assam Himanta Biswa Sarma ba unshim kya ya ke jing berngem jong ke association da ke bakadauru ya ke jing dan kam ban weng ya ke jing hapadeng ke association penyat kali jong ke Assam bat Meghalaya da kalenti ke jingsung. Namar ka ne ke jingkan at kan kata ya ke jing baman kasngi jong ki beriu bat ya ke kam jungok kai hakathan. Uba syulai ulaong bakung kata ke jing berngam ke bakta ya ke jing ki priu day ban penrem cur. Kene kedai ke AKASHANI SHILLONG ke bawan lam syapi ya ke khubor. Kayeng dorbar thawan jong ke India kala penlong ya ke Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference ke Bashipo ha New Delhi. Kene ko conference kane arsngi bat kala sedang hinin kasngi. Ya ke jingalang lapinya da ulampan ke Lok Sabha Om Birla ubalongru chairperson jong ke CPA India Region. Kibiya shimbenta ha kene ko conference ki kentup ya ke saupawan riungut ki presiding officer saungut ki chairman arpau sangut ki lampang laingut ki deputy chairman bat khat saungut ki deputy speaker jong ki yang dobar thawan ki jala bat union territory rengkan bat ki principal secretary bat ki officer bayasan ranlang bat ki UMP ke Raja Sabha uba WR Khaluki ulaong baka Voice of the People Party VPP kan amyo banbat ya ke jinsen syar hak election jong ke KHEDC bat JHADC
ulay tho hakinong tho kubor baki election district council ki yapher na ki election lok sabha katkum ki jingong ju ki jingje de ki kirtong kade ushabi banlam ye ki seng san hima sha ki jingjob hanre amla ban lenpat baka VPP kalala ban seng nong remyalati kum kabor ka baklan hakathang Hakajiya kanralang jongki pulit ka Assam bat ka National Investigation Agency NIA hakibenta ba pher jong ka Assam layo ban kem khatsan ngut kibriu bakin thup lai ngut ki kan thai nakabenta ka jingbo ya ki kan jatiar ba suba kum ki IED hakajing rakhi ya ka skin lai lut menta ka snem Lapanlong ya ka jingkanra da ki pulit ka Assam ringkat bat ka National Investigation Agency. Ya ki jingkanra lapanlong hadin ka jingwat jingtip sintiat ka bala slembha da ka Assam Police Headquarter ringkat ka jingyatre lang bat ka NIA. Ki balong katkum ki nongrim ba ki layo lum jingtip na ki tulong jingtip ba pher hakapur ka jinglay tokit. Kan National People's Party NPP balayalam daw MLA ke jirang uba sostani sotun haka kalapit ko burami ke samla puli ke bala pas bha haka SSLC examination arajar arpausaw na ke school ba pher jong ke jirang constituency kani ke jialang pin ko buram kalalong ha CTI auditorium pher hakat armer bernihat haka ba uba sostani sotun ulalong kumukongsan Hakane ke jialang hinyo posan ngut ke samla pule ke leyo pedang ya ki khusnam bat nalor ke hinyo posan ngut ka ruphimon makri ka bapule haka class 9 ha Mount Zion Academy ka leyo pedang ya ka khusnam ba kerpang na ka banta ka jainlet mi khmat ya ka ribhoi district haka prerana program ha Vatnagar Ahmedabad ha Gujarat Ka Mahari Football Tournament arajar arpausaw na kabanta ki shinrang bat kanthai kalakutno hakaba ka bolwari bat ka chambugong Mahari kilalong kinongjob. Menta ka snem kade ka sin ka basaw jong ka Men's Mahari Football Tournament bat ka sin ka baar jong ka Women's Tournament. Haka jingile ka ki shinrang ka bolwari Mahari kalalong kaladu da ka bapenrem ya ka agitok Mahari kaladu jong ka snem arajar arpaulai da lai gul lakaway. U chekam bi marak ubapong ya ka sapti number ka bashipau jong ka bolwari Mahari ula thep barot lai tliki gul bat Punjab ru ya ka kanhuan jong u. Ban penkut ya ka kubor sa sisen ngan pensngaw ya ki mat bakongsan. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaban bahaka juk kijingale bat jingyakan at kajing don kam ban pensyong dori ki nongrim ke sensyar pat ba kalong ke bakongsan na kabenta ukun benriu. Lathong ya Justice Indra Prasanna Mukherjee kum Chief Justice Bathamai ka Meghalaya High Court. Bat penlong kayeng dorba thawan jong ke India ya ka Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Conference Bashipau ha New Delhi. Katu ka khubor kalakut kabalawan chapi naka AKASHANI SHILLONG. Hakapo prabaje nginya so bat ka Delhi Station naka banta ka khubor hakaktin Hindi ban penbot bat ka khubor hakaktin padeng hakapor pra khatsan minute. Ngipen kat mauru ba ka khubor ni ka thancha tela mingi kanwan chapi hakapor pra shiteng muntaman step. Kani kadai ka AKASHANI SHILLONG sa shipang por nginya so ba ka Delhi Station.